Kamu bayar utang, aku nganyuk. Tukang bakso. Ayo. Itu gerimis ya, hayo panas, gerimis gimana saya mau main? Teh pada ke mana? What? Biasa mau main. Main ke mana teh? Ya main ke situ ke bawah. Ah, hujan kieu ulin. Tuh kembali, Eta we rarujit bisi labuh. Mual atuh piraku oge labu. Teh ai ka bawah teh ka mana? Warung dong, mau beli sesuatu. Mau beli naon teh? Naon we atuh meni mau tahu aja. Oh, repan hoyong terang. Biasa we atuh mau jajan. Ya jajan apa tuh? Jajan cemilan yang manis-manis sama cilok. Emang aya? Nya ada atuh matak arek meuli ge. Oh, ayanya? Arek mi HP moal. Ah, teu boga duit mun dibere marek milu. Boro-boro merek ka maneh ieu teh Ini kumeuli. Hoyong dibere. Meuli. Kamu beli bakso, aku beli mie ayam. Kamu bayar utang, aku nganyuk. Tukang bakso.